I'm in the stew with a drink and my feet up. I done do chit chat with these bitches. Get to the money, the dollar, the cheddar. Niggas stay dangerous. Shoot up the block just to get to this. Come for the queen. Jesus, joh. Wacht, wait, nou verstaan ek wat jy sê, Dok. Hey yo guys, welcome back to Robrin Reacts, mense. If you new here, make sure to subscribe, leave a like, and definitely mense, turn on your post notifications. Eerstens wil ek sê mense, ek is super proud of julle man. Yes man, julle push regtig die channel en ek kan dit sien in die subscribers wat ek gain per dag of die views wat ek kry. Soos hy man, julle push regtig die channel en julle almal baie dankie sê mense. Ons is amper by 1000 subscribers mense. So kyk, jy moenie stop om hy te doen nie. Asseblief mense, julle weet mens al reeds, ons is mens al choosters man. Ons staan ons so mense, ons lag saam, ons kyk saam wat die aangaan en alles is na. So you get me. So ja mense, kyk hier vandag kyk ons hier 'n number uit van Doc SA en Lola Williams mense. Kyk hier man, laat ek straight into this video gaan mense. Want as ek mos eers begin hou, ek mos hier op hier, so let's get it mense. Doc SA en Lola Williams mense. Dangerous. Dink die naam is Dangerous. Yes, daar sê nou. So let's get it. Mos hoor hoe lyk dit. Zo dat even waarom? Het was een nice day af. Ja, sus, hoe is dat man? Jo. Jarr, that's dangerous bro. What a man, yes. Wie is hy jong? Waar wat Doc? It's dangerous bro. It's dangerous. Hey, wacht, wait guys, before we get into the song. Ek like die storyline, ek like die visuals op die nommer. Kom ons sê uit die storyline. So, sy weer die video geoperate het en aan het gedink het, ons gee vir jou ook flowers man. Ek meen het vat baie mense om 'n end product by mekaar te kan kry, verstaan julle? Doc say, this one. Ali baby pizzas out there man. Oh, daar is Lola. Savage ones. Okay. Eet hom Doc. Dangerous. 25, we keeping it alive bro. Wait, kom ek goed doen regen. Hy het regen. She's dangerous. A drill beat Queen, Lola, she's a boss, that's my girl, yeah, she's dangerous. I kill you with violence, I kill you with beauty, yeah, she's dangerous. Yeah, she's sexy, but a gevaar, yeah, she's dangerous. Look at that booty, up in a minute, yeah, she's dangerous. Dangerous, she's dangerous. She got a boo you can trust, look at so dangerous. Dangerous, yeah, she's dangerous. Well, wait guys, as julle reeds vir Doc ken, ja, julle weet die boete hou van die tipe numbers wat op 'n drill vibe is. En hy ken hoe om op hom te rap, verstaan nie? Baie mense ken mos hoe om op 'n drill number te rap. Hy vang net te hoop kak aan, verstaan julle? Maar Doc is een van hy outies wat weet om te sê. Hy verstaan 'n drill beat. Colored Barbies is mooi, but it is dangerous. Wait, voor ek nou nog weer pause. People Doc sê colored, ek weet nie nou sê colored Barbies, but it's basically colored dollar is mooi, maar is dangerous. Hey, julle weet al reeds is 'n so ding, julle weet al reeds. Van die pap, iets van die front, hoe sy kan meet in die pluk. Sy is al lang, ek is 'n var, sy is 'n paas en niks van die straat, die ene wat kat nou maak vir sy land. Dink het drie vir sy span, my girl, sy staan by my kant, well educated, en smart as ek dink aan nader baas. Sy weet, sy is die punt van my hart, happy die laat ek skryf niet, she's dangerous, even though we are say 6, ek weet kan ek byt sick, well Lola the queen in the studio was big fix, ons los in het impact, on die bad bitch on my side, you get that. I done do beat, bitch, I pull up. I'm in the stew with a drink and my feet up. I done do chit chat with these bitches. Get to the money, the dollar, the cheddar. Niggas stay dangerous. Shoot up the block just to get to this. Come for the queen. Jesus, joh. Wacht, wait, nou verstaan ek wat jy sê, Doc. Sy praat van hy Cardi B, sy praat van as jy van Lola praat, dan praat jy van hy Cardi B vibe.
Bro. Hoor julle wat ek hoor? Lyk my nie julle hoor wat ek hoor nie. Hoor hier my bro. What you want in I pull up, I'm in the stew with a drink and my feet up. Chit chat with these bitches, get to the money, the dollar, the cheddar. Niggas stay dangerous, shoot up the block just to get to this. Come for the queen, put you on in the line, I'll be head on you bitches, they really gon' bow for this. Pause bitch, I ain't gotta kick no doors, all that with no floors. Big hit and it's still more, I'm a bad bitch in my damn core. They say press. Ag wait my bro, die dolrep mening, hy gee mening, hy godse waarheid, hy carry B-vibe af. I'm turning up with the gang on the set. They wanna hang cause they know I'm the best. Fucking hit on my head, they ain't paying the Sy's check. 'n baas, dis my girl, ja sy's dangerous. Dangerous. I kill you with violence, I kill you with beauty, ja sy's dangerous. Ja sy's sexy, maar 'n gevaar, ja sy's dangerous. Look at the booty, up in a minute, ja sy's dangerous. Dangerous, she's dangerous. She got a boo you can trust, look so dangerous. Dangerous, ja sy's dangerous. Kan het babies is mooi, maar hulle is dangerous. Dangerous, Julle weet mos al she's reeds. dangerous. Wag ho, julle weet mos al reeds mense. Ek wil nie so praat oor die song nie. Maar julle weet mos al reeds kou. Hy's 'n fake kou. Hy's so waar kou. Call it babies is mooi, maar hulle is dangerous. As hy spanne wat jy sommer met die mes steek jou. Nee man, kyk hierdie kalle dolle. Laat die goed af in julle man. Is ook nie 'n ding hy eintlik. Ek dink mos nou. Ek sê nou saam die ding, hulle is mooi, maar hulle is dangerous. But that's like ek stem nie saam met die ding wat julle doen nie man. Los die ding man. Bly weer van hy goed af. Hou jou bepaal vir jou by vrou wees. Los die mes steek vir die manne kou. Stay. Laat hy dan met die manne kou. Nie dat as die manne dit doen as dit reg. Ek sê ook nie so nie. Maar julle vang wat ek bedoel. She got a boo you can trust, look so dangerous. Dangerous, ja she's dangerous. Kan het babies is mooi, maar hulle is dangerous. Okay. Wag bro, wag wait. Ek dink mos nou het ek vir Lola Williams iewers op 'n call opgereageer. Maar my was 'n syfer gewees. Ek kan nie onthou nie kou. Ek kan nie onthou nie. Ek kan eerlikwaar nie onthou nie mense. Wat kyk, ek dink die trek is klaar. Die trek is klaar. Trek is klaar. Mense, kyk hier, hy was 'n number called Dangerous van Doc SA. Julle weet mos al reeds kou ons eie Suid-Afrikaanse fucking pop smoke my bro. Wat tussen is? Verstaan julle wat ek sê? Hy number mense. Was hy dan kyk, Dangerous van Doc SA en Lola Williams mense. Kyk hier. Julle kan nie vir Lola Williams uitcount nie, mense. Maak nie saak of sy nou Engels rap. Okay, alhoewel sy Engels rap is fine, but ek weet nie kan sy Afrikaans rap nie. As sy kan Engels rap, kan sy definitief Afrikaans rap. En ek gaan graag wel 'n track van haar luister wat Afrikaans is. Cause why ek voel om te sê ons gaan moet begin die vroumense in die rap game en dan moet meer is. Ons kan nie net heeltyd beer na een mense kant toe nie. Daar's soveel vroumense hier buite kan in Suid-Afrika wat na rap. Ons hoor hulle net die mense. Ons hoor hulle net die en die vroumense wil nie saam staan nie. Vroumense, here vroumense, staan saam. Asseblief man, maak julle saam 'n trek. Compete so. Ja. Klim julle almal op 'n trek of maak 'n syfer, maar compete soos hy lyk. Probeer mekaar op 'n trek out rap. Verstaan jy? Ja mense, kyk ek praat nog net heeltyd hierso mense. So if you want this number mense, go straight to my description mense and you go listen to it mense. Daai hulle verstaan mense. So ja, dis is ook Primary X mense, the place to fucking be mense. Make sure to subscribe, leave a like, and definitely turn on your post notifications. En jy weet mens al reeds I'm out mense, so gaan follow me daar oral op Facebook of op TikTok of wherever. Julle sien dit mos hier op die video nee. Ek weet nou nie wat se kant toe moet ek wys nie, maar ek weet vir 'n feit dit staan nie eers op die video. So mense, kyk hier, gaan follow my daar so and I'm signing out mense. Hy's ek so julle scary. Boom, niggas is dangerous. Call it mamas is mooi, but less dangerous.